Мен әлде соғыш алынысына тудым. Мина 2 яш качан тотынды соғыш. И соғыш вакытында біз әниебіз белән, балалар белән киттек авылыбызга. Авылыбыз Мордовская ССР, Шеренгурский район, хәзер Зубово-Полянский, авыл Татарский Лундан. Халык аны әйтә Искил. Вот анда біз яшәдек. И birinci tel kasılminlerinde mindanda bulup Tatar tili. Son birinci şıgırlar kasılmin işitti. Bu Abdullah Tokay'ın şıgırları, sözleri yol yürekte başta mengilike kaldı. Abdullah Tokay'ın şıgırları bilirse hemen yaşayıp durabız. Tırışabız, mında tırsak da Rus şehirinde tırışabız, Tatar tilini unutmazka. Küp kaldı именно Tokay'ın şıgırlarından. Min sağınam niçek әни, әби, alır bizde bileler idi Abdullah Tokay'ın kübisi şıgırların на память şeylerken. Hatırda tutarlar idi. Bizge canlılar idi, bulaydı. Например, әйтәлі, kübәлі, söyləşik, біргәлі, biz жылатны бик яхшы тыңлıydı. Son sağ білен сақнай жарлылар idi. Мәдрәсәләрдә салқын чишмәсе, sağ білен сақнын бәйтін іштәсе. Biz bulaydı, даже жалаша балайды, шул тыңлап, Abdullah Tokay'ны. Şuna etende Abdullah Tokay yürekte, başta, canda mengilike kaldı. Anı bilen kaldı Tatar diline yakınlık.